Angumbo hanggu dangu rikimata bayi etinda bata patua mangarangiangu rukuna na pamarungu eti lah kanal YouTube YKB GKI TV. Bandit tadi hana pul nemiri malawa kata mayang. Domiri alam meninggal awang majanga ama bawa manggala tamu nemiri okaritu. Dularu kamiri larehna yana kana do pembuhangu la petingrong na puluh pia kali penaumu mata wanangau matuamu na maning manula atla kanandeng ma. Tamu nemiri mai miri okaritu makarai kau do miri ala ama meninggal awang majanga. Amingu. Angumbuhangu la tamu na imiri okaritu na pulung napa dihanda la rehina yana walingu la buku wasiat na pingina batalanga ningu rehina panjilunguwa dambu Petru na kaudu tailu lamata walu lupa lamata kumbul tailu angumbuhang latamu na miri okaritu dakaliningu mapani malamiri la panjilungu kana rihamu palatanya na pabukuna nambuhangu na Allah. Dama akatu kadu dapa harikangu dangu ikaritu padai ngalangu biana apa irungan dia patamala firundau. Halakan yuta takali hunggungu tau nama riangga palanya pu aanganya dangu hita tundun dangang la panjilunya naluri. Angumbuhang gulatam na miri okaritu. Narinjong patundunya ikaritu la ipanggubul awangu. Pahama maanda. Yadu ya, tua maya natakana nama tanji la pintana yana rukuna na mai belina imiriho. Wanai Petru. Batalang ngalurin da panyuta babiari papanau na ikaritu ta. Nama tuturu nyuta tapangada belinya kana dula rehi pandai dimunda i Allah na wuku ya kapeku na bunda bana na tau ngalangu patundu nda bangu lapangia hanggiala hawala nama lundu nono ya. Angumbuhang gula tamu na imiri okaritu na tau na manjarangu na uanya manggawa na kapeku pambelinguna dangu kana panjilung. Ya batu nanu na rehi panedi ngunda ya nambu rehi na panamunguna batalakunya rukuna pandulanguna imiri duma la patakanya li panggauru la tau hawiangu na wuku ya la pamanang wanya na kareoku dangu na hori luri danyuta. Angumbuhangu la tamu na imiri okaritu. Nakuaha buhangu na imiri. Yadu ya nakuaha nama palanya punya taka banda nambuhangu la pahukunya. Yadu ya la rehinahu na luri lurinda na pakalia manunda la wikinda matawa kan haleli ambu na padaing mamanudu. Takat yaka tatanda ya na tau na makare pandulangu yaka iaraninya. Langarangia lati ya nama paraha haya na wikina matawa kaundutu biaya rukuna nyuna. Nakuaha buhangu na imiri padaingu ni manumanya banandulatan nyuta bu ndabanda. Amin. Malawat hamayangu. Domiri Allah meninggal la awang majanga matawa na pul na purongu ma bananjad epi gilung la anda la ngarangi ma hauludu. Warang gama itik diha kanandingu hima paweli etingu la palaku ya na pulungmu la lurima. La tamu na miri me miri okaritu makarai kau domiri Allah ama meninggal la awang majanga. Amingu. Angumbuhang gula tamu na miri okaritu hupu na laya na pulung na padihan da larihiyana ambu marua badu la like, subscribe dangu matawa
batu pangalanya na padihanda larehi na yena la ngumbuhanda bunda badaka na tau na mapawailay miri dangu na marinjongu la patanda ya imiri yahu karito kanadu nyuta bata marangga pandulang ula dalu bata buah baria na pulu na miri dangu angumbuhanda la yekabe matawa kana papurunda way mangulung way maringo belingu lay miri yehu karito. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.